darsu de ender babu 26 ka mulakhasul fiqh wa salatul jumu'a julde jumande fardu aynin konde farilla tuddido ala kulli muslimin e dow kala juldo dhakarun gorko hurrun dimo mukallafun fawado e mukallafun hellifado mustawtinun hududo. Rawa Abu Dawuda ino filli Imam Dawuda bisanadihi ka masnad Makka an Tariq ko jetta Tariq ibn Shihab marfu'an hadisan ko wada marfu' al-jum'atu juma haqqun wajibun ko haqqe waddido ala kulli muslimin e dow kala juldo fi jama'atin e nder tuttugol mo kadi e julde jama kadi nayo julumo kanko tun illa arba'atan sona yimbe nayo abdun mamlukun jiyado jeyado mi mana ko wiyete kon jiyado aw imra'atun madun sonnajo aw sapiyun madum paykun kun hellifaka be mana mo timminali dubi 15 aw maridun madun nawnudo mo nawnare mudun de wata yaadade e mudun ka juma ko be do nay woni ko juma on itta waddagol e hore mun hedditibe ben kala mo tawaka e goto e be do nayo hara juma on ko waddi dum mo yo julu isnaduhu tugorde hadithon thikatun ko hola be o sahahu no sellini hadithon ghayru wahidin tawata wana goto yimbe boy warawayno fil adara qutni bi sanadihi masnad makko an jabir ko jetta e jabir anna rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam qala bimaki man kana kala latido yu'minu billahi mo gomdini Allah wal yawmal akhir nyalande sakkitinne fa alayhi na faymal jumu'atu julgol juma yawmal jumu'ati nyande juma kadi illa maridan sonara ko nawnudo aw musafiran ma voya serjo aw sabiyan ma dum bobo aw mamlukan ma dum jiyado. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad ibn Taymiyyah umaki kullu qaumin kalayim bi mustawtinina hudube bi bana'in e mahodi mutaqaribin battondirde bi mana e cuudi mahade hara wona sañaadi wona basiji la yaz'inuna tawa be eggata la yaz'inuna anhu tawata be eggata e gaay dido cuudi shita an dabbunde wala sayfan wona ceedu tuqamu haray nyinnete fihi e nder nden saare don aljum'atu juma on ida kana stayuni latike saare nden mabniyan ko mahande bima jarat sabu konko dogi bihi e mudum aadatum aada mabbe on no mahirteno min madrin aw khashbin aw qasbin aw jaridin aw sa'fin aw ghayri dhalika ma ko ina dum do ko façon material ko mahirte masalan ko wi'a kon khashbin ko mahira ledde legoy pecce madriye e jaridin ko hudo sa'fin ko lebi amma kabe inni don madrin ma don qasbin dum do kadi ko façon e material ji no wawi ko innirten ko mahira ledde e siman e jande e jaare e koccu e tol masalan tun fa inna ajza'ul bana'i andu no yoga e gebe e maadiji din wa madatuhu e fontagol mudungol dudugol mungol legoy la ta'thiru laha bat ko tawata batte alana dum fi dalika e mudum wa innamal asla anduno asliyon an yakunu konde be latoto mustawtinina hodube laysu be wa alika ahlil khiyam wano yimbe tillisohoyi fempobe basiji tun wal hulali e cudariji alladina be yantaji'una eggaybe fil ghalibi ko buri jalade kon ko buri dudude kon mawaqi al qitri be yaha e nokkureji heccudidi wayantagiluna be egga fil baqa'i ko duwoni e nder nokkureji be yaha e nokkureji wayangiluna be eggina kadi buyutam cuudi mabbe di ma'ahum wondude mabbe idan taqalusihi be eggude wala tajibu wadaki al jum'atu jum'un ala musafirin e do voya serjo safara wondo voyasude e safara wondo safara qasirin hara ko voyase ka julde duwa rabbindinede voyasu do voyaser jomo juma waddaki on voyase makko hinu limita ko sawni embere ko woni voyasude kon on voyase do hino newna na rabbindingol julde den dum non ko ila katimmi 80 kilo
lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashabu ishaba makko ben kanu belat ke yusafiruna be voyage no fil hajji ka hajju wa ghairi ko ina hajju falam yusalli ahadan minhum ay gota mabbe julatan al jum'atu juma fi safar kan der voyage wa man kharaja kala yalto do kadi ila al barri e ko duwoni faade kan jorndi fi nazhatin fi labal aw ghayriha ma ko hinadum walam yakun tawalataki hawlahu takko makko masjidun julirde tuqamu ndeno darne nyinne fihi mudu aljumatu juma fala jum'ata alayhi do kadi juma waddake mo wa yusalli zuhran o julay fana wala tajibu juma waddake alal mar'ati do sonnajo qala ibnul mandari wa ghayrihi ajmi'u mobondire ajma'u kan be fotti kambe jomirabe gande ben anna la jum'ata wonde juma waddake alal nisa do sonnajo wa juma'u be fotti annahunna no kambe non ida hadarna sibe tawama fa sallaina be juli aljumata juma'u hara illa lahi no laba anna dalka onde dum don yujzi o anhunna yonani be gaynani be e fi julgol fan hara be julta fana wa kadhalika non kadi ida hadaraha sitawama juma'u al musafir voyager jo ajza'atu hara juma'u yonani mo don kadi o julata fana wa kadhalika kono ni kadi al marid nawn don so hebi ko nabama o wawi forsude o ya dan isqatuha sabunu fukkagol juma an haula e bedo ko wadira dum nasi waddake be litakfifi anhum ko fifo igintinangol be ko fi facilitangol be newinangol be sibebi fere be wadi haray ko dum buri labede wala yajuz tagota konon liman talmizul juma wonande ummu juma waddi duwado julde juma hananamo as-safar voyage gol fi yawmiha nyalande juma de baada zawali shamsi baaw dirtugol nange hatta yusalliha o jula juma masalan accugol a 13h30 buusa fewno don hara julali juma dum do hana ko yo buusu law adi juma hewtude si woni a juma hewti ko yo julu so buusa wa qabla zawali e ko adi dirtugol nange yukrahu hino anya as-safar voyage gongo illam yakun stayuni o lataki sayusalliha aro yeyka o hebi fere julugol juma fi tariki kala al makko so andi non o wawa juloyde kala wal ella lande o buusata nange ngen dirti o julali so andi non o heboyta fere juloygol dum kala wal haray don ko hunde anyande wa ishtaratu hino sartina li sihhati al jumu'a fi sellugol jumu'a awalan aranun de sarti jidin dukhulul waqti ko natugol waqton sa juli juma lero yonali haray juma on sellali lianna sabu juma salatun mafruḍatun ko julde farilla fasturita laha hino sar ina nade dukhulul waqti natugol waqtu on ka baqiyatu salawati wono de julde hedditide falata si husallata julugol de qabla waqti akadi waqtu mayre on hewtude wala ba'dahu wana accugol kadi ha waqtu mayre on fejja li qawli ta'ala inna salata ande no julde den juma no nati ka julde den kanat de lati alal mu'minina kitaban mawqutan ko de farlaade wagintina wa da'u ha tottugol de non ba'da tottugol juma on ba'da zawali baaw nangen dirtude afdal ko dum buri mojjude wa ahwat awa ko dum don buri hawrundirde e sawaba li'annahu sabu don kadirtugol nangen don ko don alwaqtun waqtu alladhi on kana lati mo lati yusalliha hino julayno juma on fihi ender mudum rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akthari awqati ko buri dudude kon e waqtuji makko din wa da'uha tottugol juma on qabla zawal ko adi nangen dirtude mahallu khilafin duwoni e nokku lurral molana dum bainal ulama e hakkunde jomirabe gande ben wa akhir waqti asakkitorde waqtu juma on akhir waqti salati zuhr ko sakkitorde waqtu juma on e fana on haka anduda don fana on hiden wawi mo julude sen julalimo ko wana non kadi say woni juma on no waddi en hiden yoni molon hiden jogi julirde sartiji din fo no timmi hore men nganta yani e hore men iwgol ngantongol en tant fana on himo gaso julade haray hani kadi juma on no gaso julade bila khilafin kanko Salih ibn Fawzani o wi ko alda e lurral kadi saniyan dimunum an yakuna al musalluna kon latoto julobe mustawtinina ko be hodobe bi masakin e hodande mabniyatan mahade bima jarat kon ko dogi al adatu ada on bil bana'i bihi e mahodi mudum masalan hande ko hundum ada on dogi e mahugol suudu ko mahirgol ndu biriki foti ko biriki loope foti ko biriki siman foti ko biriki leydi
kono maha wada jimbal hino nyappa do nyappodi ndin ko hudo ka ko tol ka ko dal wada ko yo tawtun hino maha wada maadi none wo ko honno maadi ndi way ko lopetun jiiba maha ka ko biriki wada no kere paka ko duni aada on hande aada feƴƴunodi ɗin e ko wi'ete kon suudu mahandu ɗin aadaji kadi no ton ko hande jom woni ko yewtuɗen fala tasihu juma on sellata min ahlil khiyam immorde yimɓe tilli sohoy tunni wa buyutu sha'ri e cuuɗi leeɓi alladina ɓe yantaji'una eggoɓe fil ghalibi ko ɓuri ɗuɗude kon mawatinil qitri ko ɗum woni e nokkeli heccuɗi ɗin e nokkeli ndiyan ɗin tata ɓe eggay wayan qiluna ɓe eggindina kadi buyutam cuuɗi maɓɓe ɗi wondude e maɓɓe ɓeɗo juma on waɗɗaki ɓe par ce que ɓe hoɗa ɓe ñiiɓa waɗɓe tum basiji ni namani wono rofiseɓe fi kala hiɓe ɗuuɗi janguɓe kadi no hakkude maɓɓe kono ɓaɓe hoɗa ɗon ɓe ñiiɓa ɗon ko ɓe arɓe ɗon ma yimɓe yahuɓe ni rofisoyi hino aynude nayi ma yahuɓe ni rofisoyi hino yehi ngesa no yehi rimugol e ngesa ko objectif maɓɓe ko wongol ɗon tun ha ɓe soña ɓe iwa ɗon ala sabil misal tun ɓeɗo haray juma o waɗɗaki ɓe fakat kanat gomɗi latika qabailul arab gori arabu ɓen hawlal madina takko madina walam ya'maruhum yamirano ɓe annabajo sallallahu alaihi wasallam bi salatil juma julde juma nden sabu angal hoɗande maɓɓe nden ko yeɗɗi kon wa man adraka kala hewtitiɗo noon ma al imam wondude imam min salatil juma immorde nde julde juma rakatan haris ko darde wotere hara o heeɓi juma atamma ha ko yo timminir nden ɗon ko yo timmin julde makko nde juma tan o watta nde juma mi mana ko yo immo o juula darde wotere o watta e ndeɗa hara woni juma li hadis abi hurairata marfu'an wonande hadis aba hurayra ɓantaɗo ha hewti ene laaɗo wonde man adraka raka'atan kala hewtiti darde wotere min aljumati juma o fagad adraka salata haray gomɗi o hewtitike julde nden rawahul bayhaqi wa aslu asli hadithun fi sahihaini hino ka bukhari e ka muslim wa in adraka stay non kanko neɗɗo o hewtitike aqalla mi rakatin ko ɓuri fanɗude darde masalan ben rafa al imam de imam ɓantata fewra asaw hoore mum nde min raka'ati saniya ɗimmorde ka ruku ɗimmo imamu ɓanto few qabla dukhuli ko adi natugol makko kanko arɗo on ko adi baransagol makko maahu wondude imamu ɓe hana hewtugol makko ta imamu on ɓantike e wi karu ko ɗimmo fatatuhu haray fuutike mo salatul juma julde juma nden ko wiyete kon julde juma ray ɗum ɗon o perdi o heɓani fa yadkhulu o naata e noon goye maahu wondude e makko kanko imamu on o jokkamo ɓe sujjida ɓe waɗa tayya kono ɗon ɓe niyyati zuhur ko anni e fana hande kadi fa idha sallama al imam si imam salmini atamma ha o timmina julde makko nden zuhuran o waɗande fana saniyan wa istaratu ino sar'ina li sihhati salati al juma fi sellugol julde juma nden taqaddama adorgol khutbatayn khutbaji ɗin ɗiɗi li muwazabati nabi sallallahu alaihi wasallam sabu duumagol ne laaɗo Allah on alayhima e dow majji kanji khutbaji ɗin sabu gollugol ne laaɗo Allah on ɗiɗo khutbaji qala ibn umar wa qala ibn umar abdullah ibn umar maki kana nabiyyu latiki annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam yaktubu himo khutbayno khutbatayn khutbaji ɗiɗi wa wata kanko qa'imun himo dari yafsilu o sendidira baynahuma hakkunde khutbaji ɗin ɗiɗi bi julusin sabu joɗagol muttafaqun alayhi wa min shuruti sihhatihima no jeeya e sarteji sellinayɗi ɗin khutbaji ɗin ɗiɗi wona sarteji sellinayɗi juma ɗin ɗon en gayni sarteji sellinayɗi khutbaji ɗin ɗiɗi hamdallahi yettugol Allah wa shahadatayn e waɗugol kalimatu shahada on wa salata e julgo ala rasulihi e dow nelaɗo makko on wal wasiyata e wasiyagol yimɓe wonaɓe khutbanede ɓen ɓe taqwallah hulugol Allah wal mau'izata ko ɗum woni e wajuji labaɗi wa qira'atu e jangugol shay'un seeɗa min alquran immorde nde alqur'anare walaw ayatan hayso ko aya goto bi khilaf sabu lutodirgol ma alayhi e dow ko woni e muɗum khutabu ba'dul mu'asirin al yawm yoga e khutuboɓe e ngu jamanu nyalande hande bimana wiwɗen no jeeya e sarti juma ɗi yettugol Allah waɗugol kalima saada e julgo e nelaɗo e jangol seeɗa e qur'an hayso ko aya goto wonon kanko shaykhujo on bi khilafi ɗum lutodiri ɗum serti ma alayhi e dow koni kon e hoore muɗum khutuboɓe ba'dul mu'asirina yoga e jamanu meɗen ngun al yawma hande man khalluha
ben surtu be itti khutba on fes min hadhihi shuruti di do sartiyeji aw ghalibaha ma ko buri dudude kon e majji be itti fewmudum qala ibn al-qayyim hino do ibn al-qayyim al-zawji hino maki faman ta'ammala kala taskido mojja khutban nabi khutban la Allah sallallahu alaihi wasallam wa khutba ashabihi e khutba dimmo makko ben wajadaha o tawayno khutba on kafilatan ko fawtido bi bayanil huda fi bangengol pewangal wa tauhid e tauhid on wa dhakara wa dhikru e jantagol andintina sifatu rabbi sifaji Allah jeydo jalla jalaluhu o mo mangu mudum mawni wa usulul iman e dajje iman al kulliya timmal yankoje wa da'watu e noddugo ila Allah ka Allah wa dhikri andintingol alaihi nemaji makko den kanko Allah ta'ala allati di tuhabbibuhu yidinaydimo ila khalqihi faade tagu makko ngu allati din tuhabbibuhu dino yidina mo kanko Allah ila khalqihi faade tagu makko ngu e andintingol kadi wa ayyamihi e nyaldi makko din kanko Allah allati din tukhawwifum di hulbini rijiyabe makko ben min ba'sihi immorde e lette makko de wal amru e yamirgol bi dhikrihi jantagol inde Allah wa shukrihi e jarnugol mo alladhi ngol jarnugol yuhabbibuhum ngol no yidina be ilay faade Allah fayadhkuruna bi andita min azmatillah immorde mawni ngol Allah wa sifati sifaji makko din wasmahi inde makko den ma yuhabbibuhu konko yidinta mo kanko Allah ila khalqi faade tagu makko ngu wa ya'muruna hibe yamirayno kambe khutubo benne laado e sahaba mudum ben min taati immorde doftagol Allah wa shukrihi e jarnugol mo wa dhikri andutugol fi makko ma yuhabbibuhum konko hino yidina be ilayhi faade ka makko bi mana konko hino wada be yida be ka makko fayansarifu samiuna wallahi woncitoto awali goy wayno ndiray arbe jentibe be khutba on deno hibe wayno ndira don be wayno ndiray wagada habbu ta be yidi Allah few wa habbam Allah kadi yidi be sabu khutba ko be nanina kon kono dum do wo ko sa taski ki khutba ne la do en khutba sahaba makko be wo ko ni wa uno kono non joni a akhi thumma tala al ahad rifti jamanu ngun juuti bi mana ila nelaado woddi wa khafa nurun nubuwa annora annabako ngun suudi ke majji wa sarat wonti ash-shara'i shari'aji din wal awamir e yamiraji e yamiroje den rasuman dum wonti madiji daridi to gamudi no darna min ghairi mura'atin ko alday ayno wodi sariya on hino wali no darida wa madi darnande di ala ayno dum ndi ala ayno haga igi ha haqqeji mayri on hindi duwa pentede ma ndi duwa renouvelede ma ndi duwa nyappede tandi yan dan bonnundi ma hindi duwa wadede pilier wota hindundu libundi bi mana shari'aji islamu di wonti madiji darnadi ko alda e aynugol haga igi ha haqqeji mudun ni wa magasidi ha e fandundeji mudun di faja'alu kambe yimbe bembe watti الرسوم ديدو ماديجي والأوضاع إجالبي ديجي إسلام سنن الله دي أندن دهور ما لا ينبغي دهانا الإخلال بها ناتقول إمجي لاوي دي ناتتاكي مودو لغو وأخلوا قدووني ببسي وأخلوا بسورتي بإتي بالمقاسد فاندون ديكو ونوكم إسري إسلام التي لا ينبغي كهانان الإخلال سورتقول بها إتي مودو فرسعوا الخطبة hande kadi be nyinyi khutuba on awale goy be watti khutuba on hande kadi bit tasji'i ko duni sabu yubugol wal fiqri basal wa ilmul badi'i gande fuddade hande kadi ha kanko khutuba on fanaga saudu itike bal sikoni adama odima wasa ma few hatta ma few hazzul qulubi gebe berde den min ha ender khutba on kondon gebe berde den ko wajigol hula ana ma po wulla kander berde awade gebe do woni hatta de hande kadi wafata futi ke perdi al maqsudu faandunde faandande den biha e khutba on eyno do hada ma qalahu al imam ibn al qayyim eyno do ko ibn al qayyim ma ke toujours fi tabi al khutba fi mulande khutuba on fi asrihi e fewndo jamanu makko ngon kanko ona fere makam fi jamanu mengo hande ko jamanu makko ngon kanko o wi waqad zada al amru gom di fiyake den beydike ala ma wasafa e dono de siforino bi mana islam on no siforno non beydama piji non tawata andan da hore ma beydade di wona do wadi beydede hatta sara al ghalib ha wonti hande
kadi majorité on ko ɓuri ɗuɗude kon alal khutba e dow khutbaji ɗin alal khutabil yawm e dow khutbaji ɗin hande annaha wonde no kanji khutbaji ɗin hashu ɗi moɓidirama minal kalami immorde haalaji qalilil fa'idati fanɗuɗi nafoore ɗi nafoore ɗuuɗa e nder muɗum ko ɗin konguɗi wona moɓidirede hande waɗe khutba kono noon wiɗen ɗum ɗo ko ƴewti e nder khutba koye khutbaji wonaɗi waɗede ɗin e fewdo jamanu makko wona handeji ɗin siko ɗi handeji kañum hara hino itti haray ko bude fa ba'dul khutaba yoga e khutba ɓen aw kathirun minhum ma ko ɗuuɗi e maɓɓe tode yaj'alul khutba heɓe waɗa khutba on ka anna asika e khutba on mawdu'un ko mawdu'u tun insha'un fuɗɗaɗo madrisiyun jangeteɗo bimana yoga e maɓɓe hino waɗa khutba mum asika e darsu hun jangetekon fuɗɗa jangede yarta jilu fihi tawata hino hula ngoƴa fihi e nder khutba on ma hadarahu konko tawna kon e makko kanko khutba on minal kalam immorde haalaji bi munasabatin hawrondirɗi wa biduni munasabatin e ko alda e hawrondirɗi bi mana ɓernde si miijitike tawa hino hula e nder kañum khutba on sabu noon ko tawna kon e khutba on immorde haalaji hawrondirɗi duwaɗi tawnede e haalaji ɗi duwaka tawnede wa yutilul khutba yiya kadi ɓen khutuboɓe hiɓe juutina khutubaji ɗin tatwilan juutinande mo mallalan musunde mo mallalan sonjeyde hatta inna ba'dahum ha yoga e maɓɓe desa yahmilu hino welsindo shurutul khutba e sartiyeji khutba ɗin aw ba'daha ma yoga e majji wala yattaqidu tawata o ɗo worta bimawasifatiha e sifaji khutba ash-shar'iyya sar'inaɗi ɗin fahabitu ɓe jippo bil khutba e khutba on ila hadha al mustawa fahabitu ɓe jippoɗa bil khutba e khutba on ila hadha al mustawa e faade oɗo mustawa alladhi on lam tu'addu mo kontaka ma'ahu wondude e muɗum mu'addiyatun konta ɗum mu'addiyatun adday ɗum pooɗay ɗum lil gharadi wonande fandunde al matlubu ɗaɓɓande nden min at-ta'thir immorde battingol khutba on e hoore khutba naɓɓen wat ta'athur e yoɓegol legoy awa baraji wal ifadati e nafoore tawa ɗum ɗo fo muɗum ala nder to wa ba'dul khutaba yoga e khutboɓe ɓen yaqhimu hiɓe ɓija fil khutba e nder khutba on hiɓe naada e nder muɗum mawadi'un mawdu'uji ɗi andanɗa hoorema laatata nasabu ɗi hawrodira fes ma'a mawdu'iha wondude e mawdu'u juma on wondude e mawdu'u khutba waɗeteɗo on ka juma walaysa min al hikma jeyaka immorde e hikma immorde e fam tawata dakara ha jantagol ɗum ɗon fi hadal maqam e nder nden darorde nde o dari ka gangonal ɗum khutbugol ta ɗin naduwaɗi ɗin haalaji ɗon naduwaɗi addede ɗon wagade la yafhamuha gomɗi desa tawata famata konko on yewtude ɗon o ghalibal hudur ko ɓuri ɗuɗude e tawaɓe ɗon konta konko on yewtude ɗon ɓe famata ɗum ɓe ɓata nafoore muɗum li annaha sabu ɗum ɗon arfa'a ko ɓurɗum towde min mustawahum e mustawaji maɓɓe ɗin ɗum less tawi woni goɗɗo fama e konɗamo wajade kolla budda wajoɗamo ko hawrodir e mustawa makko nelaɗo no maki haddisu nasa bi hasbi ugulihim yewte yimɓe ɓen embere haqqillaji maɓɓe ɗin hande kadi fayadkhuluna ɓe naata fiha e nder oɗo fayadkhuluna ɓe naada fiha e nder khutba on almawadi'i mawdu'uji as-sahafiyya ɗiriyankoji wal awda'i e waɗaɗi asiyasiya politique yankoji wa sardil majriyati e saccugol piiji dogayɗi piiji fewndiɗi allati ɗin ɗi andanɗa hoorema la yastafidu minha ɗi tawata naftorta immorde e majji alhadiruna tawaɓe ɗon ɓen ɓe heɓata nafoore hunde e mum fiha e nder majji ɓe heɓata nafoore hunde e mum jon noon cheikhujo hino noddude enen jonnaɓe khutbaji ɗin ka juulirde ko honɗum woni ko hanɗen wadde fa ya ayyuhal khutaba kono yo khutuboɓe udu yilte ruttoɗon ƴewtoɗon darton bil khutuba ɗi khutubaji ɗi wonɗon khutubude
ruttode e majji onon fo e majji rutte yuɓɓoɗon ilal hudan nabawiya faade peewal ne laaɗongal sabu Allah daali laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana rakzu yuɓɓe moƴƴa ñeɗe yuɓɓe ƴette te'e mawadi'iha mawdu'uji ɗi watton ɗin ka khutba yahe te'on ɗi ala nususin e dow daƴƴe e dow lasiliji ɗin min alqur'an immorde alqur'ana on wa sunna e sunna allati on tatanasabu mo tawata hino hawrodiri ma almaqami wondude e darorde nde imamu khutubowo on dari ɗon damminuha takke ɗiɗo takke e khutubaji ɗin alwasiyata wasiyagol tagore nden be taqwallah hulugol Allah wal mau'izatal hasana e wajoji labaɗi aliju nyawndire biha khutubaji mon ɗin amuradun nawnale ɗe andanɗa hoore amuradun nawnaje mujtami'atikum moɓodire mon ɗen amurada mujtami'atikum nawnaje wonɗe ɗen e moɓodirale mon ɗen hiɗon andi ɗe bi uslubin ko ɗum sabu laawi pooɗayɗi wadihin feeñuɗi muktasir raɓɓuɗuɗi mi mana sabu sababuji feeñuɗi raɓɓuɗuɗi akthiru ɗuɗɗine fiha e nder khutbaji ɗin min qira'ati alqur'ani alazim e jangol qur'anare teddude alladi nden bihi tawata ko sabu mayre hayatul qulubi woni e muɗum gurdam ɓerɗe ɗen wa nurul basairi e annora gite ɗen innahu koni ɗo laysa almaqsud wonali ko fanda kon wujudu khutbatayn e wodegol ɗi khutbaji ɗi fagat pet mi mana nafoore nde wona ko yunu tu khutbaji ɗin ɗiɗi tun bal ko nal magsudu fanda on nden atruhuma ko battingol khutbaji ɗin fil mujtami e nder dental moɓingal ɗongal khutba nangal ngal koye khutba on batting e maɓɓe no wawi wonde so tawi ko ƴetta ka alqur'ana ka sunna kama qala shaykhul islam ibnu taymiyya rahimahullah wono makiri shaykhuju islam o Ahmad ibn Taymiyyah yo Allah on yirmeme wonde la yakfi yonata gaynata fil khutbati e khutba dammi dunya ngiñugol aduna tum wa dhikril mawti e jantagol andintina yimɓe ɓen fi mayde tum lianno sabu ɗum ɗon labudda feere wala min ismil khutba ko immorde inde khutba on non urfan ka andugol bima yuharrikul qulub konko hino memmina ɓerɗe ɗen wa yab'athu imminire bi hasab muɗum yimɓe ɓen ilal khayri faade moƴƴere nde wa dammi dunya ngiñugol aduna wa tahdhir e rentingol jama min ha e aduna mimma tuwasa bihi ko jeeya ɗum e ko wasiyete ɗum mimma tuwasa bihi munkiru shara'i ko jeeya ɗum e ko wasiyete ɗum ɓeɗo añuɓe sariya islam ɓen baskoni la budda feere wala min alhatti immorde yamirgol ala ta'ati e dow ɗoftagol Allah wa zajri e ñaaɗangol yimɓe ɓen anil ma'siyati fi iwgol e gejji wadda awate e noddugol yimɓe ɓen ilallahi faade ka Allah wa tadhkiri e jantorgol andintirgol yimɓe ɓen bi ala'ihi nemaji makko ɗin feere o ala khutba wona yo hattine e andintingol yimɓe ɓen fi mayde tun ŋiñana ɓe fi aduna jasinana ɓe aduna wona hattugol ɗum ko be yamire toon ɗoftagol Allah e ñaaɗangol wonɓe heddude ɓen wa qala o maki wala tahsulul khutba e heɓorta khutba on heɓata bi iktisari sabu raɓɓinɗingol yafutu bihi bi iktisarin sabu raɓɓinɗinande nde andanɗa hoorema yafutu bihi hino perdira sabu raɓɓinɗinande nden almaqsudu fandunde nden وقد كان قم إلاتك النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استيوني من خطبه احمرت عينه جت مكون وجي وعلى صوته يتمكن توي واستد غضبه تكر مكون تيدي حتى كان هاسي كايمو منذر جيش كون واجاد كون يقول تايم ماك صبحكم ومساكم أو هنا ويتنا أنتو هنا نئمنا أنتو وقد ذكر قم دي جانتك الفقهاء فاموا برحمهم الله أنه كوني yusannu hino sunnina fi khutbatayil jum'a nder khutbaji juma din didi an yuktaba nde khutbate ala minbarin e hore minbar li fi'lihi alayhi salatu wassalam sabu gollugol ne laado Allah on dum ko wiete minbaru ko pihum mahakun tawna ma ledde fempaade tawna ma noni wononde tawa do ka on tigi woni don himo telliti seeda e hore jama on ko dum wiete minbaru wali anna dhalika isabu dum kadi ablaha ko dum burata hewtinde yottina fil ilam
e feññingol makko ko faala kon feññinande yimɓe ɓen wabulaka ko ɗum ɗon kadi ɓurata yottinde e yimɓe ɓen fil wa'zi e nder wa'ajo ngo hinama yushahidu nokku sa'ika tawata hino tawa ɗon sha'ika seedondirta ɗon alhuduru tawaɓe alkhatibu e khutubanteɓe ɓen ama alkhatibu khutubanteɓe ɓen yewteteɓe ɓen awa legoy amamahum yeeso maɓɓe. قال النووي رحمه الله أودو إماموجو أماكي واتخاذه جوجتغل خطبة سنة كسنة مجمع عليها متواتهن موغن دي رافتنا إهورمو ويسألنا سننا أن يسلم الخطيب لخطبه وهيورته على المأمومين edo ko ɗum woni ɓawo ɓen si o naati ida aqbala alayhim so tawi woni o fewtiti e maɓɓe li gawli jabir sabu makko ne laaɗo kana laatike rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ida saida al minbara so ƴawi ka minbar sallama o hiwroto rawa ibnu majah walahu shawahid o hadisa ino mari seedeji holluɗi himo selli wa isannu ino sunnina an yajlisa nde o jotto kadi alal minbar ka minbar ila faraghil muaddin ha noddinowo ngayna noddingol ngol haray ko sunna yo jooɗo ka hore minbar o jento li qawli ibnu umar kana latike rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajlis himo tolotono ida sa'ada al minbar so ƴawi ka minbar hatta yafrugu al muaddin ha noddinowo ngayna noddinde thumma yaqumu refti o immo noon fa yaktubu khutuba rawahu abu dawud wa min sunan no jeeya sunnaji khutbatayi jumma khutbaji juma ɗin ɗiɗi an yajlisa nde on tagi jooɗoto kadi baynoma hakkunde majji li hadisi ibnu umar kana nabiyyu latike annabaji allah sallallahu alayhi wa sallam yaktubu himo khutbayno khutbatayni khutbaji ɗiɗi wawataw kanko qayman himo dari fa yafsilu o sendidira baynoma hakkunde majji bi julusin sabu jooɗagol jonde hun tusuku muttafaqun alayh wa min sunanihi ma no jeeya sunnaji khutbaji ɗin ɗiɗi an yaktuba nde on tigi khutbata qa'iman hara himo dari fiyonnu li fi'li rasuli sallallahu alaihi wasallam sabu gollugol nelaɗo allah on ɗum wa li qawlihi ta'ala sabu mako dalol allah ayyal muhammadu wa tarakuka ɓe accetima qa'iman hiɗa dari hollija nelaɗo ka khutbayno hara himo dari en faami ka wa amal muslimin e gollugol julɓe ɓen alayhi e hori ɗum way sannu no sunnina kadi kanko imam khutbo an ya'tamida nde o tuggoto o naafi himo o nawnama o nawya tuggagol ka islam wona nawnare tugginta goɗɗo ma nayew ɗum ko sunna ɗum ko jeeya ɗum e ma nde islam no sunninnamo himo selliwo ko sukawo an ya'tamida nde o tuggoto ala asan e dow tuggordu wana hawahu e ko nanditata e muɗum bi ma'ana wano labboru way sannu ino sunnina kadi an yaqsida nde o fewtinta nde o tilqa wajihi hella yeeso makko an yaqsuda nde o faandorta tilqa wajihi hella yeeso makko nde o fewtirta hella yeeso makko he o fonda e jama on li fi'li sallallahu alaihi wasallam sabu gollugol ne laaɗo allah on ɗum wali anna al iltifatahu e wonde kadi yejjitagol makko ngol ila ahadi jani bayhi yiile yeeso makko ngon naɓira gotal hella goto e becce makko ɗen ɗiɗi hella liye goto e bangeji makko ɗin ɗiɗi waɗugol ɗum wona hunde labande sabu iradun haray ɗum ko ɗurnagol anil akhari gaye ɓe sa yilori ka nano hara yiɗa ɗurni ɓe ka ñaamo sa yilori ka ñaamo hara yiɗa ɗurni ɓe ka nan ko ɗum waɗi koye on tigi fandindo yeeso makko ngon fewtina ngo hella yeeso makko wa mukhalafatul li sunna ɗum kadi ko lundagol sunna on no lenno sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kana o laatike yaqsudu himo faandorayno yeeso makko ngo alego himo fewtinano yeeso makko ngo tilga waji hella yeeso makko fil khutbati ka khutba wa yastaqbiluhu fewtita e makko al hadiruna tawaɓe ɓen fewtintina e makko bi wujuhim geeci maɓɓe ɗen ɓe punnodira ligawli ibnu mas'ud radiyallahu anhu kana nelaɗo laatike ida stawa si o fotodiri alal minbar ka hore minbar istaqbalnahu min fewtintina e makko bi wujuhina geeci amen ɗen rawahu tirmidhi o sannu no sunnina kadi kanko neɗɗo julnowo juma an yaqsura nde o raɓɓinɗinta al khutba on taksira raɓɓinɗinande mu'tadilan fotodirnde ndaare woɓɓe goo no juutinirta khutba ɗon ha yimɓe ɓen weele khutba ɗon ha woɓɓe goo ɗano fina khutba ɗon ha woɓɓe goo sandigi mum bona kadi yahare no vela fi hun ɗum 15 minutes 20 minutes 30 minutes ɗuuɗi ha yoni khutba hunde ne wona ɗuɗugol mayre fanda wona ɗum darete ko kelɗugol mayre on wota o juuti khutba on
yo rabbindinande fottodirnde na rabbindingol potto kadi bi haythu la yamullu nuko kabe sonjota ko kambe arbe jentagol khutba on watan farat doga nufusum wonkiji mabbe din iwa khutba on ta ko balingil to jodi don haraw juutinali ha tawata dum wada wala yukassiru haraw rabbindinal kad khutba on taksira rabbindinde mukhallan ko duwoni sortinde en duwirano ale go fijjutunde fala yastafiduna tabe naftorta minha khutba on sabura udugol makko pandi fagadara wal imam muslim gomdi filike imam muslim ana marko yetta ya marfu an hadiso hadith on ko wada do marfu nelado maki inna tula salati rajul anne no jutugol julde gorko on kajuma wa qasura khutbati rabul khutba makko ma innatun dum ko mande min figi hollu dum faamu makko hollu dum ko ade mardo faamu mojja rabbin e juutingol julde den seeda rabbindina khutba on enen non ko juutinobe khutba rabbindina julde den be maki fatilu sala juutine julde den juutinande hawrunde wa qasirul khutba rabbindina khutba on wa mana qawlu be filande wa mana kongol ka wi don kanelado make don ma innatun dum ko mande min figi modde famugol makko ay alamatun dum ko mande ala figi hollugol way kari ko famudo ay al khutba on juutano ko seeda kono ko yonay dum ko mande wonde on tigi ko famudo non way sanni no sunnina an yarfa ande o bantata kadi sawta ito makko gombiya ka khutba lenno sabuna nelado sallallahu alaihi wasallam kana be latike ida khataba sibi khutbude ala be tawna sawta wito mabbe go washtadda tida ghadabahu tikkere mabbe ne wali anna dalika isabu ko dum awga burata libude wajungo mojja fi nufusi nder wonki yimbe ben wa ablaga ko dum kadi burata yottinde fil wa'zi nder wajungo wa an yulaqiha ko doni ende o longinoto odo wayu odo khutba bi ibaratin taskan deji tasakuji wadihatun fenyodi qawiyatun dolnudi mu'athiratun battinaydi tabi ibaratin tasakuji jazlatin dududi o sannu no sunina an yadwa de udu anto kanko imam khutba wa lil muslimina julbe ben be ma fi sabu kon ko yum salahu dini mojjugol dina mabbe kan otorano be mojjere wa duniya mi aduna mabbe on wa yadu udu an wakali li imam al muslimina imamu be julbe de tibben wa wulati umuri mi halfina be fiya ko ji mabbe din ko doni laamu ngullego udu an ben kad bi salahi ko doni sabu hawrondirgol e mojjere e hisugol wa tawfiqi e hawrondirgol e mojjere bi salahi ko doni fewgol wa tawfiqi hawrondirgol fa kana latiki addu'a ana golli wulati umur halfina be fiya ko jidin dum woni lambe ben fil khutba ka khutba kullatike ma'rufan ko anda dum indal muslimina e jungo julbe ben wona ko dum wa alayhi amaluhum ko hore mudum woni golle mabbe den لأن الدعاء سبنا دعاء نقول لولاة أمور المسلمين هل فينا بفيا كوجي جل بين بمعنى لم نبين دعاء نقول بين بالتوفيق هورون ديناد سباب والصلاح دادقول من من دهج إمرد والصلاح قدون إهسقول هورون ديرقول من منهج إمرد لا أهل السنة الجماعة وتركه أكتقول من منهج البدع لا بدع dum ko hunde hanonde hawrunde seedon qala imam ahmad mak law kana lana haram menen hino wodanno mi har awale goy meden anduno da'awatan du'a mo men du'oto e ler mo men du'oto mustajabatun jabin tedo la da'awna biha men du'orayno on dum du'a li sultan fi ngulamu fi Allah fiwnu o laali o anda ko Allah du'orte goy ko tentinangol e legoy angulamu no du'a nede fi yo Allah fiwnu ngo fi yo Allah keldingo yo Allah wadu ngo gollo ko dum moƴƴi wala anna fi salahi paske ande woni e nder fewgol laamugol salahul muslimina woni e daddugol maggo on dadal julbe ben wagado tarakat hadhihi sunna gomdi o do sunna accama tertama hande kadi hatta sara nas ha yimbe be wonti hande kadi yastaghribuna du'a hibe kodini du'a na golli wulatil umur horebe e yamiroje ben halfinabe fiya kuji dina dan halfinabe fiya kuji laamungu hande kadi jama on kodini dum ko woni kodingol ko alego ko sa wadi be ngalday be jiboto konto ittuda dum o isi una zanna habe bonna sikke mabbe den be awalego be sikka sikke bonde be man yafalu e on huugol dum e on huudo dum est ce que o laamungu yenale mo
est ce que o do kanko e laamu gum be jogodiral ha be sikka e makko sikke bonde e ko nandi tatay dum to isanno no sunnina kadi ida faraka so gayni min al khutbatayn umul khutbaji didi an tuqama as-sala de julde den darnete mubasharatan don e don kisan wan yushra ende natan ende onatan kadi fi salati ende juldande min ghairi wan yushra ende natate kadi fi salati ende juldande min ghairi faslun tawil qalda sendondiral jutugal taw sendondiral fo ko do wi e de gaynama darne de safaji di mo inama wa salatu juma julde jumande rakatan ko darde didi nani bil ijma'i fottana yujuhir on tigi fenyine fi ma majbil girati jangi on o sanno no sunina an yaqrande on tigi jangata fi rakati lula ka darde aranere min huma majje kanje darde suratuji didi edin morde majje kanje darde din didi bi suratul suratu juma ba'da al-fatihati ba fatiha wa yaqra o janga fi rakati sani ka darde dimmere ba'da al-fatihati ba fatiha bi suratul munafiqun li anna sabuna alayhi salatu wassalam kana belati ke yaqra bihi ma be jangay no di surati didi kama rawa muslim imam muslim fil lori dum an ibn abbas ko jetta abdullah ibn abbas aw yaqra ma o jangay no kan konela fil ula ka dande arane ba fatiha sabis rabbikal a'la wa fi sanati ka dande di mere ba fatiha hal ataka hadithul ghashiyat faqad sahha gom di selli annahu naladu sallallahu alaihi wasallam kana ulati ke yaqra o jangay no ahayana kenengo bil jum'ati suratu bil jum'ati kay suratu juma wal munafiqin suratu munafiqin wa ahayana kenengo o julnira sabbihi isma rabbikal ala wal ghashiyati qura bidi kon wala yusam sendaka suratun wahidatun simore wotere min hada kadi o wala yaqsim kanko juulo o sendata suratan wahidatan simore wotere min hadi suwar imorde di suratu jira ɓurɗi yewtude fi mum ɗo nde o senditata suratu ngol difisangol bayna rakata nakkunde darɗe ɗen ɗiɗi amma bagarato juutudi hewa ƴettude aya go ka arano ƴetta aya go kadi mo hino wawa yonde ko ɗi suratu jira ɓurɗi ɗo kadi sellatande on tigi sendata ɗiɗo e nder darde wotere nde mo sendi are hollali haaju on boni kutuba on boni kono haray dum don wona ko hani lego ya lianna dalika sabu dum fo khilafu sunna ko luto dir dum e sunna wal hikma na forne fil jahari fenni ngongol bil qiraati fil jahari fenni ngongol bil qiraati jangi on fi salati juma ka julde juma kawnu dalika ko fi lata gol ko dum don ko fi lata gol mudungol abla ko dum don burata yottinde hewtinde fi tasil maqsul e hebagol faandunde faandane bi mana fi yibbe hulwaji to on ko sabu tonugol hito go fenyina ko woni jangi on ko don don heborta wallahu ala wa alam haray darsude nder babu 26 on ko don ko gasi dambo gangal en sendingal kangal en wadingal darsudi di sabu jutugol maggal ko en fi en nabuha e nokkel yilto den heben no rewtore stewni din don diggi fe en yeso haray non ko deftere mawlana de tawata mustawa men hewtani kon non bay tagore den